لو انت زملكاوي اقلب الفيديو ما تتفرجش، انا كلامي كله النهارده الاهلاويه. النهارده كولر بيعمل جلاش اي كنافه بالبلح. ايه التشكيل اللي هو منزل بيه ده؟ الا يعني في ايه؟ احنا النهارده مش هنلوم لعيبه، مفيش لعيبه اصلا تتلام، كل واحد عمل المهمه اللي عليه. انما انت يا كولر واقف بره بتعمل ايه؟ احمد نبيل كوكا ولا بيهاجم ولا بيدافع، بتنزله يعمل ايه؟ النهارده اكرم توفيق بيلعب اصلا باك، وهو اصلا نص ملعب، واحمد نبيل كوكا نص ملعب، وبتلعب لي مروان عطيه واحمد رضا الاثنين اصلا نفس التكليف بنفس البوزيشن بنفس كل حاجه، مش بيعملوا لك حاجه. ايه يا عم في ايه؟ وامام عاشور مخليهولي تحت الجراديشار. ايه امام عاشور هو مش ميسي، مش ابو تريكه، في ايه؟ ما الناس إيه؟ انا نفسي امسك كولر ده رجه كده اقول له يا باشا راجع نفسك. هو ايه اللي انت بتعمله معانا ده يا عم؟ وجاي ينزل لي اشرف بن شرقي، الراجل صفقه سوبر، نزل جاب جول حلو امين، العب بقى هاجم، يا اما تقفلها بقى وتدافع صح. انت لو عملت كده ولا عملت كده في ايه بقى؟ انت عايز مننا ايه يا عم كهلاويه؟ انا مفيش حد قابلته غير ما بقول له انتوا كنتوا هتشيلوا 5 هتشيلوا 4 هتشيلوا 3 ليه؟ عشان في فرقه هتنزل تلعب كوره، احنا ما لعبناش كوره. احنا النهارده لو كنا لعبنا 100 سنه احنا ما كناش هنجيب اجوال. ده هو حظ اشرف بن شرقي. اشرف بن شرقي نزل النهارده، على فكره احنا لو كنا كسبنا كان اشرف بن شرقي هيتقال عليه ايه؟ هو اللي كسبنا وهو اللي عملنا، بس كنا برضه هتيجي تتكلم معايا فني، هبقى اكلمك فني بس مش محروق دم كده، هبقى بكلمك عادي. انما اللي انت بتعمله النهارده كولر ده اللي بيعمله النهارده ايه ده يا عم؟ في ايه؟ انت محتاج، انا عايز امسك كولر ده كده ارجه كده عشان خاطر يفوق تاني. في ايه؟